Utakmice sa Niškim Radničkim uvek su bile izuzetno interesantne jer je to derbi ovog dela Srbije, rekao je na preskonferenciji strateg Jagodine Mladen Dodić i dodao da za njegov tim postoji samo jedan cilj, a to je osvajanje sva 3 boda. Treće kolo, novi derbi. Kad kažem derbi, tu pred svega mislim na derbi ovog kraja Srbije. U posljednje vreme te utakmice su zaista pravi derbi, pogotovo ta poslednja utakmica koju smo igrali ovde protiv Radničkog iz Niša bila je izuzetno dramatična. Mi smo uspeli da pobedimo, preokrenemo od 0-1 na 2-1 i tu u posljednjih 5 minuta. I mi Radnički nismo startovali onako kako smo priželjkivali. Radnički imao težak raspored, naime utakmica sa Zvezdom na Marakani, kući protiv Partizana, i zaista ih ne gledam kroz ta 2 rezultata, jer je reč o jednoj vrlo iskusnoj ekipi sa iskusnim strategom i zato kažem da očekujem da i ova utakmica poput ranih bude izuzetno neizvesna. Mi smo već ranije bili u ovakvim situacijama i očekujem da znamo da se ponašamo u ovakvim situacijama, da nam je cilj da dođemo do 3 boda, pobjeda je imperativ, jeste pritisak, ali pod pritiskom i mora da se pruži ono najbolje što imamo u ovom trenutku. Poput Radničkog koji ima neke probleme sa povređenim igračima, takva je situacija i kod nas, jer pre utakmice na Marakani povredio se Šimac, na Marakani povredio se Vuk Mitošević, tako da su njihovi nastupi pod znakom pitanja. Jovančić je bolje nego što je bio, ali, kažem, i on je pod znakom pitanja. Igrajući za Tabane na dvojnu registraciju povredio se levi bek Mijatović, tako da on sigurno neće biti u konkurenciji, ali mi smo u drugom delu, da kažem u finišu prelaznog roka, doveli nekoliko igrača, među njima posljednji je i Arsenijević, tako da smatram da imamo dovoljan fond igrača da bez obzira na te probleme dođemo do prve pobjede. Sigurno da baš, kažem, zbog tih utakmica ranijih i te neizvesnosti koje prati taj naš derbi, pozivam navijače da dođu u što većem broju, jer sam siguran i da će Nišlije imati podršku na našem stadionu. Tako da podrška naših navijača uvek nam je potrebna, pogotovo kada treba doći, imperativ je do 3 boda, uz njihovu podršku sigurno da će to biti lakše. Mi smo startovali loše, iz prva 2 kola uzeli smo samo 1 bod, što nas naravno nikako ne zadovoljava. Ekipa Radničkog je u sličnoj situaciji, ona iz 2 utakmice nije uzela ni 1 bod i naravno naša prednost je sada što igramo na domaćem terenu i moramo dati naravno svi svoj maksimum da prvu pobedu zabeležimo upravo ovde u novoj sezoni na našem stadionu. Susret trećeg kola Jelen Superlige Srbije na gradskom stadionu u Jagodini, Jagodina Radnički iz Niša, igra se u subotu sa početkom u 18 časova.